nanya bakanteri sasa n'abantu abo nahatere umwana bamuca umukono abantu bafu twabakwata babarikwa hati president Totiyamba Owahungurira mugenzi Kajundra Christopher omusika Mutungi Charles omuturage w'ekyaro kya Omukyera omurka gwa Kanyonza omugombora ya Kikati Nyabushozi Kiruhura district nashaba government hamwe n'omwebembezi w'ihanga okumuhereza emikono abo kwejonisita kariye atakuratirwe nduru no kutinatinisubwa omusika w'ebintu bya Kajundra omwanya guryo Mukyera nyoni ntero muranga n'intera government na president kwija kutiyamba abintu bya itaka ryitu eryaba abumvegere n'umukwe matsuko Joseph erbar kwenda kutibingamo Ebe Mutungi Charles abigambira ari kugezaho kunzi y'amagara ahabo gumana atinatinsi ubwo hata abantu abatakwetegereza kandi abatari batura bo mu murka gwa Kanyonza Kikati umwaka gwa 19 pakantahira bayito mukazi wanjye bacu umwana umukono bayito mwishiki bayito mushije bakana yitorwa karza umwana nkansasara umwana aryaha bakamuca umukono mbwene hati nibegisa Kampala baza ama TV bagamba siturukumanya nibenda kutugarukaho Mutungi hagumize muyagamba ngo abari kutekatekwaho kuba bashuma b'amataka kandi abari kweyeterera abamugenzi Bishop Sharta Kosia nubo bamwe habari kwenda kushahura ibyo mugenzi Sharta Kosia ubari kwatana nawe abere nagira ngo umwanya ugwasharita guryo Mukyera kisharita takageraga mwanya Mukyera ataho mukeye nombero ntwatana nawe ntwatana na aganyana ntwatana na Ruhengeri teine otari kugumanya twaranayenda areta bataka president ija atubugane buri muntu agambe bi ayoreka abajurize orukora nka chairman wa LC1 Kimomo omurkanyonza Kikati Nyabushozi Kiruhura district Kabateyo Charles mutabano wo mugenzi Kajundra Christopher ahayiro bujurize we nko kuyakurira umwanya ogu kandi nayetegereza nesharo z'amataka ira zi Omukyera kandi eryashari Nertan digi umukeno mbero nertan subwa mezi ahagati yabo bombi niyo nsharo yabo riko batansa no babaramuzi bahikaho bakashanga batari kubasa kurenga bajya ngo bantu baguma obuseri na bantu baguma obuseri nicyo ndi kumanya taro handi kandi itakarya Christopher Kajundira n'abana be n'ebyapa nimbamanya abo kuba bine bakamabari Chairman wa LC ya kabiri habwa Kanyonza Kikati Nyabushozi Kiruhura district John Katama ashoborere nko kwari kumanya itakari ya Kajundra Christophe aha myaka ye yo bukuru 60 ari kushaba obuyambi omur government ahe Kimomo kiri sero Kimomo eri umuntu yo murka Rwanda kandi kunyurana cyane na mukaga kabandi chairman LC1 mbweni takari yakavundira nyindumanye kari yakavundira abo kwana kitimya kankaga umuntu azari rukazara umufwe kiki kavundira akaba yo mu takari na family ukayisha ndahiro yambita kari yakavundira itabantu bakavundira afu mukazi wa Mutungi afa nabandi bashatu